мурдагыдай эле актив чогулуп, ушундай эле собрание өткөзөсүңөр, протоколго кол коесуңар, бирөөнү сунуштайсыңар, ошонун негизинде акимдер сиздерге бекитип берет. Ал айыл өкмөтү өзүнүн программасы менен, презентациясы менен чыгып, жолдорду кандай кылып оңдойт, таза суу программасын кантип чечет, социалдык маселелерди кантип чечет, булардын баардыгын бир-бирден айтып туруп, андан кийин комиссияны кабыл алынгандан кийин аким ага бекитет дагы. Ошону менен биргеликте айыл өкмөтү шайлангандан кийин, Кудай кааласа, андан кийин келтирип 3 айдын ичинде сиздердин астыңыздарда отчет да берип турат. Отчет да берип. Бул вертикаль власть деп коет. Вертикаль власть. Мурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жана айыл өкмөттөр большинство, көпчүлүк депутаттын добушун алып туруп эле, аларды сатып алат эле, башка кылат эле. Бул мелкий коррупцияны мындайчасын айтканда жокко чыгарат. Жер-жерлерде. Равшанбек Собиров, Азатович mana bu bolani ham mana shu programmalarni eshitdik. Elga yoqdi, mana hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Bundan bir yog'iga ham yana omad tilaymiz. Yana yaxshi bizga deputat bo'lib saylanib, yaxshi ishlarni olib borsin. Mana shu Narimon eli eng katta ayollardan bo'ladi. Hammamiz xudo xolisa 100% qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Biz mana o'sha qarshi buloqlarni tavib, byudjetni 1 milliard profitga chiqardik. O'shoning negizinde bugungi kunda mana pensiya пособиялар ko'tariladi. Armiyanın aylıkları 40%ga ko'tarildi. Mana armiyanın jana вооруженияларды bugungi kunda жақшынакай татынакай qilib olib o'tamiz. Bu yil mana bo'lib ko'rmagандай 30 yılın içinde bir de texnika alıngan emas. Uşul жаңы texnikalardı, zamanbap texnikalardı alib o'tamiz. Granitsalardı tüktep o'tamiz. Bugungi kunda mana Turkiyadan bayraktardı, bespilotniklerdi alib o'tamiz. Mana Rossiyadan bespilotniklerdi alib o'tamiz. Xudo qalasa bizning mamlakat demek, bunday tüktü mamlakatga aylanib boradi. Xudoy buyursa, bu emne deganni bildiradi. Bu degan mamlakat baquvvat bo'lsa, teng ata qo'shnilar bilan dag'i teng ata сөйлөшөт. Boshqa mamlakatlar bilan da teng ata сөйлөшөt. Boshqa mamlakatlar bilan qarым-qatnashlarni bilan ongdab o'tadi. Xudo qalasa mana O'zbekiston bilan o'qimishda yaxshi bo'lib qoldi. Men o'ylayman Tojikiston bilan dag'i yaqinda baribir yaxshi bo'ladi, Xudo qalasa. Alloh taolo buyurib turgan bo'lsa. Rossiya bilan, Turkiya bilan, Arab mamlakatlari bilan, Yevropa bilan buna o'qimishda qarım-qatnashlarni bundaychasini aytganda bugungi kunda tüktölüp жатат. Deputatım Caman Bey ile bazarsa tandır aslında duran kösörün de ak-kara degen iki uçu var. Sen saylanan deputat senin için iştey almaganda Caman deputat saylanan senin özün ayıptı. Bugungi kunda başka kandidatlar kelip oturup programmasını aytpay, sırası Camandap kireti. Sırası birliktin başında turganlar da Camandaydı. Ne için? Потому что алар кайрадан Кунтөркенин кайтарып алды отыр. Бул жердеги анча-мынча саясатчыларга мүмкүн мен аттарын атып айла коюн, бираз акча берип коюп туруп, кайрадан мына кыргыз элинин байлыктарын жана тонуп талап, аны зүлүктө канын соргусу келип отыр. Бул нерселерди ачык айтыш керек. Ачык айтышыбыз керек бул нерселерди. Бүгүнкү күндө ачык айтпасак, анча-мынчалар мындайчасын айтканда көп сүйлөп коюп атат. Бул нерселерди биз мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына сиздер мына biz buna parlamentde 120'ны жокко чыгарып 90'ga çürüp koyduk. Buna былтыр biz sizlerge şu vadalardı berdi gerek. Barıp kalsak 120 deputat bizge köptük kıla degen. Parlamentlik sistemi bizge jaraşpay degen dep aytkansızlar. Biz oşonu barıp turup jasayaldık. Kançalagan buttozdular boldu. Kançalagan jana korkutular boldu. Kançalagan ürkütüler boldu. Biz hiç nersege karagan jokpuz. Buna bugünkü günde 90'dan turgan deputat barat, şaylanat, yer-yerlerden liderler çıkat, regionlardan buna liderler çıkat. O 54 buna partiyalık sistemada barat. Partiyanın içinde dağın birincisi olağı, 20'si olağı, 30'uncusu olağı, 54'üncü olağı, anı özünüzler tandaysızlar. Kimde tandasanızlar, oşol jigit barıp, kız barıp, oşol deputat bolat da kalasa. Bunu men birgelikte biz buna sayasi, partiyini, korrupsiyonu jokko çıkardık. Nege degende burada birinci onlukka $1.000.000, $500.000 alçılar. İkinci onlukka $200.000, $300.000 alçılar. Uşunu men çırdaşıp, jana uruşup, talaşıp, jatıp kalışçılar. Buna parlamentlik sistemada da gördük. Parlamentlik sistemada kadroy potansiyel buna, kadroy potansiyel nölge çıkalı. Bunu açık aytıştı, nölge düştü. Nege degende al jerde deputattın tuğanı, deputattın ağası, deputattın ayıldaşı, bilimi çok, ilimi çok, zam ministri koyup koyuvattı. Ministri koyup koyuvattı. Buna mamleketlik iştegen adamlar çıldak kalıptanır.
kadro решает все деп қойды. Misal үшін мына bir hakim болушun, айлы өкіметті басып өтіп, анан кейін жаңағы администрацияда іштеп, анан hakim болса бұл мықты hakim болады misal үшін. Министр болғысы келсе, hakim, губернатор, ошондой эле жаңағы жетекчи орындарды басып өтіп, анан кейін министр болса, бұл министр аудан мықты министр болады. Өзінің программаларымен, өзінің жаңағы көрөгөштүгү өзінің акылдуулугу менен элди мындайчасын айтканда жетелеп алып кеткенде булардын толук потенциалы болот. Ошондуктан мына 10 жылдан бери кадровый потенциал нөлгө чыгып калды. Быйыл мына биз закон о госслужбе деп азыр президент кол койду ага. Куда кааласа мына 10 жылдан кем эмес жанагы тажрыйбасы барлар, куда кааласа ошол жанагы жоопкерчиликтүү кызматтарга бара турган болду. Рашан Сабировду алып барган иштерини биз Кыргызстан Республикасы боюнча биз дагы мана ошо проект мындан тышкары мана биз аэропортто дагы жакшы иш жүргүзүлүүдө жардам берди. Биз Нариман айыл өкмөтүбүзгө аэропорт боюнча налог төкөт эле буну шаарга өтүп кетүүдө буну дагы биз Нариман айыл өкмөтүбүзгө кайра алып келишке жардам берди. Ушул себептен биз Рашанбек Сабировду колдоп кубатлайбыз деген максаттабыз, колдойбуз. Атажурт Кыргызстан,